October ni som paruk thotan ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Israel le Hamas in dawn nakal meka Israel chuan Gaza lu chua Hamas te chuan buzola sop tumin ruam han nan siam meka mi puinol puin an tor lo turin Gaza city a mi puite chin thiar chuak turin an hriat tir thu kan soito a heti lai hen Iran le China te chuan Israel dem zong in thu an soitan to a he boina hian a kangkai zau ngei don ni in nalang China chuan Hamas te beina a chan let na Israel che dan chu mani inven na pi alamani to ni in nan soya Benjamin Netanyahu sarkar chu Gaza mi puinol puite har sat na siam zonga amalak na ti top turin angen China ram foreign minister Wang Yi chuan Saudi Arabia foreign minister Prince Faisal bin Farhan nena anin kom na he thu hi a soi ni in soyani a Nimin Khan heng foreign minister panhite in biak na hi puan chuani a Wang chuan Israel chu khowel ram dang hruai tu te thu soile UN Secretary General thu soitengai thaturin angena Prince Faisal nena Wang chuan kan zawa in he boina apun lun theina tur thil hi kan ti turani lova arang theyang bera in biak na do kan ki hawa chulani ti in na rilbok China foreign minister hian US Secretary of State Antony Blinken po phone manga bia in Middle East a boina meka hian US chuan remna theina kongjong se du ti asoya Khovel huap hruai tu ten halai biela boina chin felani theina na in ron khom na nei thuai tu la ti thu rilbok China hian Hamas ten Israel an beina wanga boina chuak meka hian boina chuatir October ni saria tangkhan Hamas te ming ala lam rilova Hamas te adem na thu po ala chak chuak mi alo bok ani heti lai hian China ram media te chuan tunkar hian China ram special envoy Zhai Jun chuan Middle East la in Israel le Hamas in dona remna thu soyani theidan tura boy puidon ni in nan soya Zai hian zirtop ni khan Arab League hruai tu te komin Palestina rama an malak dana Arab League chu China in a thlop ti a hrila China chuan Middle East a remna le muanna theina na malak na konga theito pa chu zel don ni in soibok heti lai hian Iran po in Israel chu vau khanin leisi paite manga Gaza an runa ni chuan Middle East puma boina chu alo ni in a soi Iran foreign minister Hossein Amir Abdullahian chuan Qatar Emir Sheikh Tamim bin Ham Al Thani nena nin biak na he thu hi soin Israel in leisi pai manga Gaza runa ni vai chuan tuma in he boina hi dar zaw lawang ti an soi theilawani ati Amir Abdullahian chuan Israel thil ti chuna takademin Israel in nun rong taka Gaza civil mi te beina hi ti top watangai ani atibok nimin thleng khan Israel chuan Gaza la bom zela Hamas te po in Gaza tangin Israel lam hoi zong in rocket an kap chuak renga Israel si paiten Gaza mar lam chu san tura a hriat tirangin Palestinian sang tam takte chuan Gaza chim lam an pan zel boka UN school le mun ruak zaw dewa piang chu mi puite chuan khom nan an mang meka Israel chuan Gaza a tui electric le ei tur te lu lo nan ala dang chunjom zela Israel hian Gaza marlama dam do in som ni chuang chu in thiar chuak tura hriat tir boka wangin WHO po in Israel dem na thu an soyani Israel si paite chuan ni tin dar kar thum chama dar somwatanga chonhudar khat inkara Gaza an bom don lova chumi chung chuan civil mi te chu in thiar chuak zel turin an hriat tira he hriat tir na hi nimin khan IDF te chuan extra an official account an post ani UN hotupa Antonio Guterres chuan Israel thunei tu te chu mi puite torna thlen lo turin angena heti lai hin USA chuan Israel ram bul tuipuya thlona phurlong lian panni na ada le to a mundanga tanga Israel beina lo veng turani thu US Secretary of Defense Lloyd Austin chuan a soi nimin tlaya Al Jazeera in a report dan chuan Israel in thlona le rocket manga Gaza a beina Palestinian sang ni zani som pangan thito ni in an soya liam an chin chia hi sangre zasari som pali anom to boka Israel lama hian mithi sang khazathum chuang anom to a liam po sangthum zali an chuang to ni in an soibok Israel le Hamas boina chungchang hi kan puang chho malmal ta a he boina India boy ve dan chungchang ero kan soi ngai lem lova voin chui han soi tel teang khovel hun dang ang bokin Israel rama hian India mi tam takan oma hetianga in dona chuata ka hian India chuan
a khua le tuite chu an himna turin India rama phur ho na thok nga la he malak na hi India chon operation ajay ti vo in Israel rama tang hian India mi te chu thlo na mangin India rama tumli phur thlen ani to a anu nung ber chu nimin October ni som panga chawni khan ani a nimin khan India mi zani somsari pali te chu India ram khopui Delhi ya phur thlen anni nimina Delhi phur thlen te hi Union Minister Kausal Kishore chuan thlona tum huna nimin jing khan sarkar lai pui ayo in nalo hmuak ani Israel ramatanga phur thlen tharten hena thu so in Minister Kishore chuan Prime Minister Narendra Modi ka ihroina hnuaya Ministry of External Affairs malakna chu fak omati thu asoya Prime Minister Modi le Ministry of External Affairs te chunga lom thu ka soya kalom pui bokani PM Modi hi India mi te ta na azung zonga in pe ni a chu wangin Israel ramatang po in India khwale tuite chu him taka thiar chu an ni mek zelani India rama him taka in lo thlena wangin kan lom pui chewa in rama hian thamong taka om turin kan lo lom chewani ati Israel rama hian India mi sing khat sang riat vel amin heng mi ten in dona wanga har san nan to lo nan le an him nan Prime Minister Modi chon operation ajay puangin Israel rama tanga India rama phur thlen na hi an thoka Israel rama India mi omte hian India rama tlanchia tan du chuan injialu na siama an injiak luta chungmi te chu thlona mangin India rama phur thlen ani ta ni India mi keinin vai ho kan ti te hi sumdon thiam takan ni a khovel mun sang kong sang sumdongin an oma na sang thokin kut na thok kong sira thing pui zora tanga IT company lian ber thlenga thokin khovel hi an dap chuak ani bera Israel rama po hian chu tiang tho chuani wangin Indian embassy chuan in dawlaya India khwale tuite tanpui na chu an thok nga la India khwale tuite pualin helpline phone an siama India sarkar chuan mi te himna angai to ti an puanga hetiang hian ma an lata a thlona in voili la India rama an thiar chuak ta ni India ram lama po Ministry of External Affairs chuan control center dinin Israel rama India mi mek te din mun chu chun le zan chol lovin an ngai vena sarkar le mi pui hne na an puang zar zelani operation ajay noya malakna hian ama saberata ninga ni October ni som pani khan Ben Gurion airport atangin India mi zani som pani da chu India ram panin thlona manga phur an ni a zirtom ni jing khan Delhi thlen pui an ni a India ram an ron thlen hian heng mi te hian lim takin Bharat Mata ki jai ti in anaw rual hialani inrin ni khan Israel ramatang hian thlona pani in India mi phur thlen le an ni a ama sazoga chuan mi zani somnga phur thlen ni in anua mi za somkwa pasari phur thlen le an ni a nimin khan avoili nan Delhi phur thlen le ni in soita gangin nimin khan mi zani somsari pali phur thlen an ni le ta ni Israel chuan he indona wanghian or cabinet dinin Eptu Party National Unity te chuan Rural Lai Party zamin sarkara antela or cabinet hian nimin khan cabinet meeting masaber na in Israel le Hamas buaina Israel malak dan thlir le tin ankal zel dan turan soiho bok nimina Israel war cabinet meeting hi Tel Aviv khopuya Israel military headquarters sa nei ania meeting chantir hian Hamas ho be na wanga nunna chanta mi sang khat zathum te sunan ngoi rengin minute khat andinga hemin hu hian Prime Minister Netanyahu chuan eptu party hruai tu Benny Gantz chu Israel ramina mamo laya a sarkar zama wanga lom thu hrilin sarkara lom takin an lo pom ti asoya anram tan chol lawan tho ho zel tur thu asoya Hamas te hian noi bo thei ni in min ngaya ma se ke ni hian Hamas ho hi kan noi bo jok don ani atia he hun har sa eptu te nena kan in lungrol na hian Israel mi puite kan mel ma tele khovel mit mua Israel ram hruai tu te in lungrol zialan tirani atibok heti la hian nimin khan Iran ramina pui Hezbollah helpol te chuan Lebanon le Israel in rina lama Israel thingtang khuwa te chu missile mangin an beya Israel mi pakhat thi in mi pathumin hliaman tual ni in puanani a Israel chon Lebanon lam hoya missile kap chuakin a beilet ve ngal boka Netanyahu National Security Advisor chuan Hezbollah te chu cheto lo tura hrilin
an thil ti an chun zom zel chuan Lebanon chu ti chiat vek ani ang ti in a vo ngal bawk bazari lo thlir awangin kan lawm e